Assalamu alaikum, dobar dan, merhaba, kako ste? Evo da pokažem šta sam sad trenutno uradio na motoru. Jest da se ne vidi po danu. Ako vidiš, sunce grije. A to je to. Tu je switch. Kad to pricneš, dobiješ ovo. To se samo vidi po mraku, dobro vidi se i sad, ali vidiš. Ima i na drugoj strani. Samo sam stavio ovaj unaprijed, to ovdje s lijeve i s desne strane, nisam htio stavljati pozadje. Nisam ni siguran će li moći ovo rad policije. Pa vidjet ćemo ako zustavi. Nisam morao ništa bušiti, sve je tu bilo probušeno na ovom motora, sad na drugim nemam pojma. Isto i kablove sam provukao, viš imaš ove heat tanks, kako se zovu, šta znam, radi grijanja, kad se motor grije da ne bi spržio kabel. Ide sve ovako uz ovo i provuče se ovamo skroz iza na ove LEDs. Ne vidi se. To je zalijepljeno, neće se odlijepiti, ne bi trebalo. To mi se čini počelo, ali ne bi trebalo. Evo gasi. I onda ideš, salvi switch ovdje i onda ideš na bateriju. Baterija se ovdje nalazi. Tako ti je isto i s ove strane. Spojiš i zajedno, kabel ide. Isto tako ideš ovdje za uzemljenje, ground. Ispod sica ovdje sam negdje stavio za šaraf. Šta je ovo, nemam pojma. I to je to. Po mraku super izgleda, svak mi govori da je dobro. Ako želite da vidite kako je baš urađeno, napravit ću bolji video da se pokaže sve u detalje. A ovo je samo na brzinu. To je to.